хонаи наппа нави Гулбаҳорхон Ғафорова. Такун набудохи? Ҳаббит намоша. Ихел шуд кор. Агар ростша гап занем, кор карда як моҳанда буровард. Ми гапҳои одамо, аз нишон додани одамо. Як шабонарӯз иборат аз 24 соат бошад, 20 соати Гулбаҳорхон Ғафорова дар ҳамин ҳуҷра мегузарад. Ҳолиам сари вақта нешада? Ин нақлиёти Гулбаҳорхон Ғафорова аст. Аку баъди барномаи шумо мана мавози ноза. ҳай навор гирид ҷигам мемараман. Ара. هر انسان هر عملی را انجام میشه ما فکر میکنم رسالت انسانی مهمه ҳуҷҷати тасдиқкунандаи хонаи Гулбаҳорхон Ғафорова. Дӯстони азиз, Гарм шуд. гарм шудед? Ягон чиз хушкардагӣ не ки ман гарм шудам. бо тамошои ҳамин бинои баландошёна ва бо тамошои ҳамин хонаҳои истиқоматӣ ман фикр мекунам ки шумо дарк кардед, фаҳмидед ки мо чаро инҷо ҳозир шудем ва чӣ мақсад дорем. Бинандагони азо арҷуманд, дуруд ба ҳамон инсоное ки моро тавассути ютуб канали Аҳрори Channel ҳамроҳӣ мекунед. Новбаст аз оне ки шумо дар кадом гӯшаву канор ҳастед, мо аз Хуҷанди Босонӣ ба шумо салом мегӯем. Ва дӯстони азо арҷуманд, мо ваъда карда будем ки аз ҳамон хонае ки яке аз ҳунармандони маъмултарини кишварамонро хеле хушбахт гардонид, хеле хурсанд гардонид ва ба орзуҳои чандсолаашон расонид, аз ҳамон хона ба шумо як навори аҷоиб пешниҳод мекунем аз хонаи наппа нави Гулбаҳорхон Ғафорова. Хуб дӯстони азо арҷуманд, меравем ба хонашон. ин нақлиёти Гулбаҳорхон Ғафорова аст. мо ният мекунем, таманно мекунем, орзу мекунем, дуо мекунем ки бигзор соли оянда ба ҳамин ҷо Opel Astra G Nevu Range Rover истад. Гулбаҳорхон апа, барои шумо. Мана ҳамин рақами 40 хонаи истиқоматии Гулбаҳорхон Ғафорова. Ворид мешавем. лампаи футистодан. Ассалому сад-салом. мувофиқи ваъда мо омадем. қабул мекунед? ҳамин якта гап не остона ва салом алейк бояд нашавад мегӯяд. ҳамин шумо бовар мекунед? бояд ҳамин шавад? бинандаи мо чӣ мегӯед? чӣ андеша доред? хай комментарий менависед. мумкина? бисмиллоҳи раҳмонир раҳим. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. ҳамин зиндагии шумо, ҳаёти шумо ҳамин хона ва шерин шавад. гуфта якта ширинӣ овардем. Раҳмат. Такун набудохи? ҳаббит намоша. Бед, хуш омадед. Ман аввал шириние даровардам онда. баъд апаи ки шумо шавам гуфтам. Саломат бошед, салом. Ки шумо гӯед? Не, шумо меҳмон. ҳазор раҳмат, ҳазор раҳмат. мана ҳамон хонае ки мо ваъда кардем. ба ороишоташ ягон гап нест, фақат як сухан мегӯем ки чашм нарасад. Чашм нарасад. ҳазор раҳмат. Марҳамат. Шумо гӯед? Хуш омадед, қоҷон, хуш омадед. Ташаккур. Пишти камеранга ягон кас хуш омадед намегӯдам фақат. Ба Мубинҷона як бор дигар хуш омадед. Мубинҷон хуш омадед. Дастиктон дардро набинад. ғунҷи достимми? Ашу.
як бори дигар дуруд ба ҳамон инсоне ки моро тамошо доред. Мо дар ҳамон хонае ки ҳамин инсонро хушбахт гардонид, хурсанд гардонид ва ба орзуҳои чанд солаашон расонид. Чун ман дар блог қайд кардам, ҳамин тавр не? бале, бале. Барои қабулатон раҳмат. Саломат бошед, хуш омадед. Ягон чой кунам, кофе кунам? Ҳазор раҳмат барои қадар меҳрубониятон. Раҳмат. Аммо- Шумо нонушто карда омадед, а? Худо ба шукр. Карда. Тайёр намекунам. Саломат бошед. Зиндагӣ ранги дигар гирифт. Бале. Албатта. Дигар ашкҳои ғам фикр мекунам ки намебинам. Не, нест. Тамоман хайру хуш кардема? Албатта, албатта. Чӣ қадар- Ҳамаш гуфтивау ки паси сар шуд. Аҳа. ҳамаш ҳамон камбудие ки дар ҳаёт дар зиндагӣ доштам, ҳамаш нест шуд, рафт аз байн. Худо ба шукр мекунам ва чӣ хеле ки мегӯяд илоҳим ҳама ба ана михел чӣ хеле ки ман барасонд худованд, ҳама ба михел хонаи дар расонад, ниятошон ба худованд илоҳим расонад. Ама бисёри кас занг мезананд, бисёри кас табрик мекарданд, бисёри кас мобайни ҳамин ҳозир 1.5 сол мешавад қариб. Аллакай 1.5 сол мешавад, бале. 1.5 сол. Хуб, дар аввал бовар накарданд мардум? Не, бисёри кас бовар карда, не, намедонам. Буданд нафароне ки масалан ба худатон занг зада як хайпу пранк меин, аниқ меин, ин рост меин, ёки шӯхӣ кардитон меин. Гуфта одамо бисёри кас ҳамихе мегуфтанд. Буданд нафароне ки масалан ба шумо занг зада чикор кунем то мо ҳам соҳиби хона шавем, шумо чикор кардед, чӣ гуна муроҷиат кардед? Буданд ҳамин нафарон? То ҳозир ҳастанд. То ҳозир ҳастанд, маслиҳат мепурсанд. Албатта. Мо рости ҳамон барномае ки ман бо Бардини Сабур кардам, ки дидагӣ бошед агар гирия кардам ман дар онҷо, гуфтам ки ман якта мушкилӣ дорам, ки хона надорам, иҷора шидам, анами соҳиби хона боз хез гуфт, бовар кунитон, агар хато накунам тӯли 22 сол дар иҷора будам, ҳамон вақта ку 1 сол пеш, ки дар Хуҷанд кор мекунаму, хато накунам 57 ё 58 хонае ки ман тӯли ҳамиқа сол дар Хуҷанд кочида айн тараф ба ин тараф, айн тараф ба ин маҳалла, айн маҳалла ба ин маҳалла гаштам. Гуфта ҳамонҷо гуфтагӣ будам дар ҳамон сабт ва бисёри кас занг зада баъд аз ҳамон барномае дидам мепурсанд ки шумо бо кадом блогер кор кардед, ин кадом блогер сабт кард, шумо Акираима чӣ хел ёфтед. Гуфта бисёр занг мезадам, то ҳозира дар ба фикрам ҳамон барномае мо гирифта пафтем аз YouTube, аз барномаи Пешсафт, аз YouTube канали Пешсафт, YouTube канали Орзу Исоев онҷо буд. Гирифта парофтем баъд аз ки хона гирифтам. Лекин намедонам аз ҳисоби чӣ кадом канал боз ҳоле ҳаст, кадом канал ба ана ҳамон канал бо тамошо мекунанд, ҳамон ба расона шуд. Гуфтаниам ки ҳамон каналое ки ҳоле ҳамин барномаи мана доранд, ҳамон барномае гирифта партоятон илтимос. Онҷо дар барнома ман кортам гузарондагида, корти миллие ки ба ман яъне ба сурат ҳисоби шумо маблағ гузаронд гуфта. Барои ҳамин ҳамон корт беам бисёри кас занг мезананд, кортатон ба пул партоя меехе кунем мегуфта. Ҳамин ба агар ҳамон канал барномае гирифта партод, бениҳоят назм мешуд. Зеро дигар ҳоҷат ба маблағ гузаронӣ не, албатта. Қабул. Хуб, ҳамон солу замон корт ки гуфтед хотирам омад. Хуб, чанд вақт ҳамон навор истод ва чанд қадар маблағ ҷамъ шуд? Хоб, рости навори ман агар хато накунам 25 рӯз истод. Ҳамагӣ 25 рӯз? Ҳамагӣ 25 рӯз истод ва даруни ҳамин 25 рӯз 10,000 сомон маблағ ҷамъ шуд. 10,000 сомон, хоб. Бале. Дар ҳамонҷо вақте ки ба ман биромадано Акираим мушкили тӯи осон мекунам, ҳамаш ҳалай
ҳамаш нағз гуфтам. Ман ҳамон вақт корта сахт кардам. Зборе ки ҷамъ шуда буд, ҷамъ мешуд. Сахт кардиму аз канали ки Орзу баромад кардам ки ман соҳиби хона шудам. Ташаккури зиёд ҳама муҳоҷиро ба мухлисон ба ки ба ман ёрдам додеду ана ҳамон пулро шумо гузарондед гуфта. Чӣ кардам? Раҳматнома гуфта ҳамонҷо корта сахт кардем. қабул. Тақдири ҳамон 10,000 чӣ шуд? Тақдири 10,000 ана ҳамин меблиро ки имоз мебинед бо маблағҳое ки камтар худам ҷамъ карда будам. Ана ҳамин гуфтивай ки хонаи нав, мебели нав гуфта. Ана ҳамин хона ба мебел гирифтем. Беҳтарин, насибатон кунад. Мо камтар бармегардем. Ман мехоҳам ки муфассалтар бошад. Аввалан гузарем ба 1.5 сол қабле ки гуфтед, ҳамин идея, ҳамин ғоя гӯем аз куҷо пайдо шуд? Яъне ки Баҳриддин ба шумо масалан маслиҳат дод ки биёед як навор кунем то мардум ба ҳисоби шумо, ба сурати ҳисоби шумо маблағ партоянд ва хона харем. Ҳамин идея ки буд? Ё шумо ба Баҳриддин гуфтед? Ростӣ ин барномая Хуб. мо сабт кардиму 1 сол гирон истодем. 1 сол Дар хазина буд. истодагӣ буд. Дар хазина истодагӣ буд. Чӣ ба? Вақте ки ман гуфтам Баҳриддин биё ҳоли сар натем, чунки ман мактуб кардагӣ. Биё амне интизор шавем, чӣ хел ҷавоб мебиёд. Баҳриддина илтимос кардам ки Баҳриддин биё сабр кунем ки намешавад. Натиҷа нест. Вақте ки омад таги дарам ба соҳиби хона гуфтам ки ҳисоби кортро ёвед, ман хона мефурӯшам. Моҳи январ буд, зимистон. Ман гуфтам апаҷон, охир ҳозир якумаш зимистон. Дуюмаш хонаҳои ҳозир холӣ нест. Чунки бисёртар вақти хони холӣ кай мешавад. Вақте ки студентҳо меравад, вақте ки таътили тобистона мешавад. Ана мо вақт хона осонтар ёфтам. Хонаи холӣ. Барои ҳамин ман гуфтам ки камтар истед, ман дусема корама буд кунам. Ман албатта хонатонро холӣ мекунам. Маблағи наки чанд қадар истодагӣ ман ҳар маҳинаша 40 мехоҳам метиҳам гуфта. Хай гап задем, майлаш гуфт. Баъд ман гуфтам Баҳриддин биё набошад сар метиҳем, намешад. Дига илоҷи нест гуфтиму, баъд сар додем ҳамонҷа. Қабул. Неки вай навор 1 сол пеш буд. 1 сол пеш. Ман қариб аку 1 сол 11 моҳ аниқ. Қариби 1 сол гӯем. Қариби 1 сол, 11 моҳ вай барномае доштам. Хуб, ба ютуб баромад. Ҳама дидан, тамошо кардан. Ягон нафар ба Аки Раҳим ҳамин наворро мақсад пешниҳод кардан ё худашон тасодуфӣ дида бошанд? Чӣ хел? Навора? Бале. Навора чӣ хел ки ман фаҳмидам ҳамон вақт баъди наворе ки ман сар додам, баъд аз 15 рӯзаш Бахтиёри Ғарибшоҳ. Бахтиёри Ғарибшоҳ. Бахтиёри Ғарибшоҳ компания. Вай касан бо Аки Орзу барнома кардан. Барнома кардан ки хона надорам дар Душанбе дар иҷора шиштиам. Камтар мушкилим ҳамин гуфта. Баъд аз 15 рӯзи барномаи ман Аки Бахтиёр навор кардан. Ростӣ баъд аз 3 рӯз ба вай кас Аки Раҳим баромадагию. Баъд аз 3 рӯзи навора парофта нашон. Худашон. Баромадагӣ гуфте ки Аки Бахтиёр ту ҳамин хеле чӣ дорӣ? Мушкилӣ дошти? Барои чӣ пеши ман омадӣ гап наздӣ? Биё ҳал мекунем гуфтагӣ. Баъд аз 5 рӯзи ҳамон навори гирифтагиашон Аки Раҳим бо Бахтиёр вохӯрдан. Аки Орзу, Аки Бахтиёр ҳамашон чӣ хел ки ман медонам дар ҳамон ресторани Бурак вохӯрдан, дар онҷо гап задан, чӣ кардан. Баъд вақте ки зани Аки Раҳим мефаҳмаду ки Аки Раҳим Бахтиёр ба додагӣ хона, мегӯяд ки ту чӣ ба Аки Бахтиёр ба хона додию? Апаи Гулбор ба надодӣ ку. Апаи Гулбор аз Аки Бахтиёр пештар навор кардагӣ, пештар ҳамин чизро
дар ютуб ман дидам барофтагӣ гуфта ба Аки Раҳим мегӯянд. Янгае ки бениҳоят маро дӯст медорад, мухлиси ман ҳастанд, ҳама барномаи ман тамошо мекарданд ва як аз ба шаварашон мегӯям ки ту чӣ ба Аки Бахтиёр ба хона додию? Ман ки Апи Гулборро нағз мебинам, мухлисаш ҳастам, мухлиси Апи Гулбор. Ту ба вай хона над ба Аки Раҳим мегӯяд ки нафаҳмидам чӣ ба Апи Гулбор надорад мехона гуфта чӣ мекунанд ки вақти ҳамон дар ютуб ҳамон барномае занашон нишон медиҳанд ки мана дар ютуб барофтагӣ аз Аки Бахтиёр пештар барофтагӣ ин кас. хуб гуфта баъд ҳамин чизро нишон медиҳанд. худашон занг чӣ задан. мекунанд? Бале. дар аввал бовар кардед ки маслан ҳамон нафар ҳайрон мондед? Ростӣ ихел шуд кор. Агар ростша гап занем, вақте ки ман фаҳмидам Аки Бахтиёр ба хона Аки Раҳим додагишона, Аки Орзу кати суҳбат кардем, ман гуфтам Аки Орзу хайр муборак шавад, барномаи шумо беҳтарин нақш шудааст ки чихел ки мегӯяд тез ба ҷош расидааст. Тез ба ҷош расидааст. Гуфтам ба нуқтаи асосӣ? Ба нуқтаи асосӣ ман гуфтам Аки Бахтиёр соҳиби хона шудиянд, беҳтарин муборак шавад. Гуфтам ба шумо ҳам ба Аки Бахтиёрам гуфта табрик кардаму баъд гуфтам ки ҳамон манам муроҷиат кунам. Чихел гуфтам ки хай ман гап мезанам вақте ки мо во мехӯрем, ба Аки Раҳим ман мегӯям хай бо ҳамонҷо ки вақте ки во хӯрдем бо гап зада мемонам гуфта. Баъд ҳамон вақт чӣ шуд ки ман занг задам, гап задем ба Аки Орзу, занг задем ва дар ҳамонҷо гап задем бо Аки Раҳим ки хел мушкилиам дорам манам, шумо агар дидагӣ бошед. Баъд Аки Раҳим гуфтанд ки ҳаво бале ман медонам, ман ба занам нишон дод видеотона. Тамом апаҷон, ягон хел гапаш нест. Пага басфардо ҷанам шумо ба занг мезанад, масъалатонро ҳал мекунад. Ай душанбе мехарид ё ки ай хуҷанд? Ман гуфтам не, ман ҷои корам ки хуҷанд ҳаст, ман бояд аз хуҷанд гирам, чунки корам дар хуҷанд. Гуфтам тамом, хосте дар хуҷанд бигир. қабул. барои мо як ҳолат хеле шавқовар аст. вақте ки фаҳмидед ки шумо соҳиби хона мешавед, ҳамон ҳолат дар ҳамон вақт шуморо чӣ гуна эҳсосот фаро гирифт? тапиши дил чӣ гуна буд? ашкҳо чӣ гуна буд? Ай, бехуд шуда қариб ғалат дида будам ҳамҷа. Ман як хато накунам назди манба қати ман ҳамон вақт хайрият муҳайё буданд. Ташкилоти Дунёи меҳр. хуб ҳамроҳ қати шидагӣ будем ҳамон вақт, вақте ки телефон кати гап задагӣ будем. дар хуҷанд будед? Дар хуҷанд будам, бале. Дар ҳамон ташкилот қати якҷои шида чӣ кор кунем, чӣ хел кунем гуфта, қати ҳамон маслиҳатҳои ҳамон кори ташкилота гап зада шидагӣ будем ки ягон консертни барномаи вай кунем, хайриявӣ кунем гуфта маслиҳат карда шидагӣ будем ҳамон вақт. баъд ҳамонҷо ки телефон шуд, ҳамонҷо ростӣ як хато накунам, як 10-15 минут ман фақат дод задам. ҳама ҳайрон. як 10 минут достям гирди манда коргарош гашта об чоши достям ва каросиям ман гуфтам маё худо хоҳад кори ман ҳал шуд. ба гуфт ки чӣ ҳал шуд? Мен чӣ шуд? ман гуфтам хел гуфтам тамом апа ту хонадор ҳисоб кун ки ту хонадор гуфтам муҳайёам бовариш намебуд. Не ба худам хел гуфтам ме, ба худам хел гуфтам ме. гуфта гиргирди ман вай давида гаштааст, гиргирди ташкилот ман давида гаштаям. ду бор давр занад дигар бегонӣ мешавад. ҳамин хел рост ҳамин хел давида гаштем гиргирди ҳардумо якдигмоиё. баъд ҳамонҷо ростӣ вай гуфта намешавад. Чӣ хел эҳсосиёт буд, чӣ буд ман гуфта намешавад. чанд рӯз гиря кардед? баъди фаҳмидан? баъди фаҳмидан, баъди то хона гирифтани ман. ду моҳ. яъне таъмир 2 моҳ давом кард? Не, таъмир 2 моҳ таъин. таъмир чанд моҳ? 2 моҳ ман фақат хона кофтам. шумо 2 моҳ хона кофтед? қабул.
кадом минтақаҳои шаҳра гаштед барои пайдо кардани хонаи таъбидилатон? аввал шаҳри Қайроқум рости гап. аввал шаҳри Чунки Қайроқум. ҷои корам бисёртар онҷа буд, ҷои ваям. Онҷа гуфтам ки азам онҷа гирам. Баъд нашуд, маъқулаш набуромад онҷа. ҳам соҳиби хонам боз намефурӯхтагӣ шуд хонаша. Вақте ки вай мефурӯшам гуфтагӣ буд, ман мехаридагӣ будам. То ҳолия нафурӯхтааст. Лекин ман мефурӯшам гуфта мана хезондагӣ буд ку. Маслиҳат кардем гуфтам хоната харам набошад. Гам нема хонае намефурӯхтагӣ шудаму. Хона меистаду ма Россия хона гирифтаму ҳозир ба ҳаминҷа ба ман хонае намефурӯшам гуфт. Хоб гуфта буд дига хонаое куфтем. Дига хонаое куфтем ки маъқулам наомад. Баъд Хуҷанд омадем. Хуҷанд 12 микрорайон, 18, 19, 20 микрорайон. Ҳами тарафҳои ҳамаша дидем. Бениҳоят қимат буданд. Хош. Як хонба рафтагӣ монда, коробкаи худаш 40,000. Коробкаи худаш. Худи коробка 40,000. Бале. 40,000, 50,000 хоно бениҳоят қимат буданд. Баъд гуфтам биёдам тарафҳои 34 мерем. Гуфта ку ин қати ман падарам, модарам, додарам, ман 4 кас. Мо 4 кас хона гуфтем. Баъд тарафи 34 омадем ки ҳамин домои новостройкаҳо ҳаст. Баъд ҳамин домба нигоҳ кардем ки 2-3 кас пеши беруни домба истодагӣ. Гуфт инҷа ба хони фурӯшӣ нест гуфт. Маъриф фурӯшӣ набудааст гуфтему. Баъд вай тараф домба рафтем ки доми агар дик бошад як падеза у тараф дом. Бале. Дидим онҷа бам як хона будааст. Рости гап даромадем. Онҷа ҳам инқадр маъқул нашуд. Ремонт кардагӣ, чӣ кардагию сифати хонаи худаш маъқул нашуд. Рости якта чиз ҳайрон мешавед озӣ агар ман гап занам. Мо ҳамин доме ки ман ҳозир истодам, ӯ якум падезаш ба хонаи вай метиҳад, аренда иҷора метиҳад. Мо ҳамунҷа ба якта реклама сёмка карда будем. 2 сол пеш. 2 сол пеш. Хона гирифтанам 2 сол пеш. Реклама сёмка кардему. Ҳамун хонааш маъқул шуд. Ман гуфтам ки вай худо хоҳад ҳаминҷа хона мегирам ман гуфтам. Тасодуфан. Худо хоҳад алми дом, алми дом хона мегирам. Хонааш маъқул шуд, ҳам баланд, ҳам хонааш калон. Анҷа хона мегирам гуфта. Ҳамҷанда ман Муқимҷон ва як ҳамкоро қати будем. Ҳамҷа мо рекламаи ролики Холин Шоими ҳамин хеле ба фикрам буд. Ҳамна сабт карда будем. Ҳамин хона ба. Ҳамун якум падез, дуюм этаж. Ҳеҷ айдам намебурад. ҳамон замон ҳамон атрофиёни шумо ханда кардагӣ намуд? Ханда кардам. Медонӣ чихе қимат инҷа. Чихе медонӣ. Баъд ҳамон арендаторе ки мо ба хона додагӣ буд барои реклама. Аз ҳамон бача пурсидам ки ҳамин чанд пула инҷа? Ҳаминҳо чанд пула бошад? Гуфтам. Гуфт ки хай телефони мана гиред. Вақте ки хариданӣ шавед занг занед, ин нархош вай шуда меистад. Квадраташ ҳар хел гуфт. $300 амай. $400 амай, $350 амай гуфт. Баъд вақти хариданӣ шавед мо гам мезанед, арзонтар метиҳем гуфт ҳамон вақт. Раҳмат гуфтам, буромада рафтиму. Вақте ки берун буромадам хеле нигоҳ кардам гуфтам, не, то чӣ шуда худо хоҳад ман ҳамҷа хона мегирам гуфтам, буромада рафтем. Фаҳмидест 2 сол пеш. Вақте ки Баридин Сабура ҷиғ задам гуфтам як дута хонае кани бин маъқул мешавад, ҳамун кадом дом гирем гуфтам. Баридин Хуҷанд омад, баъд 2-3 хонае дидиму ана ҳамин дом омадем. Гуфт ки ана ҳамин дом маъқул ман ба биё ҳамин дом мегирем гуфт. Баъд гуфт ман гуфтам инҷа пурсидам. Хони фурӯшиш нест ин дом ба. Гуфт ту ҳозир ист мошин башин, ҳозир ман ҳал мекунам. Даромад ҳамин якум этажи мо офис. Офиси ҳамин дом будааст. Ман намедонистам. Вай Баридин буд чихе даромада, чихе ва офиса ёфтааст. Соҳиби ҳамин дом пошам ҳамунҷа иштагӣ. Қатиш гап зад, занг зад ки даро якум падез ба гуфта. Дуюм падез ба даро якум этаж. Ман истодем ҳамҷа масъалат ҳалай гуфт. Чихе гуфт биё гуфт хай бинем гуфт хонаоша. Гуфт хони фурӯшӣ дошта. Даромадем
من باور کنید باوریم نمیبید هنی خانه فرشتان دنبه هست ها گفت فقط بالا با گفت هفتم اتاج با هست هشتم با نهم اتاج و دهم بعد هفتم برو اومده دیدیم بعد هشتم دیدیم نهم دیدیم بعد خودشون گفتن که بیاید همین هشتم گیرید من توصیه میتیم که هشتم اتاج همین دو خانگاه شما با نظم نشد گفتم بعد همینجا ما خود گرفتیم بهتره ما اقدر سخن کرده ایستادیم و پیش از اونی که با سخنی اساسی گذارم یک چی رو با بیننده ها گفتنی هستم که با مثال گلبهارخان غفار و این سخن های ما البته وقتی که یک آرزو میکنید یک نیت میکنید و یک چی رو میگوید مهم نیست که اطرافیان شما مثلا میخندن باور نمیکنن شاید شما رو مسخره میکنن ولی شما یک چی رو یقین دانید که خداوند به همه نیت‌های شما به همه گفته‌های شما راضی است و عملی گردانیدن آرزوهای شما تنها در دست خداوند. بله 100%. این اولش مهربانی خداوند. بله نگاه خداوند. بله به شما نظر کرده است میگم. به شما نظر کرده است و یکی از بنده‌های دوست داشته اش رو رحیم جان رو با شما سببگار کنانید تا شما صاحب خانه شوید. بله با مهربانی خداوند چند کرده باور کرده. این من فقط باوریم بود. من فقط شب و روز میگفتم باور کنید سری جای نماز میام نشسته مادرم هم دعا میکردن که فقط همین مشکلی دخترم آسان کند نیتاش برسد آرزوهاش برسد گفته فقط در نمازو خوانده همین عموما شب و روز دعا میکردیم که همین خداوند با یک خانه کلبچه مایده چه خداوند رساند و همین از آدمای خیز فروختاسیم خیز من پسرم توی کرداسیم خیزید ویتون بود شد گفتنی آش بس شود گفته من فقط هم خیلی دعا میکردم باور کنید گاهان ناامیدی ها شما رو فرا میگرفت؟ نه یگان مرتبه ناامید نبودم یگان وقت میشد و خلاص خدا خواهد میرساند میگفتم چی بگید وقتی که من یکم بار ماشین خریدم سال 2006 یکمی ماشین ما خریدم از وای پیش من بسیار وقتی که ماشین مارشروتکایی و اتوبوس که میگشتم بسیار زیغ میشدم باور کنید امی گپای آدمو از نشان دادن آدمو کلپور بعد تاکسی که میگشتگی شدم وقتی که تاکسی میگشتگی شدم خیلی که میگه خراجات بسیار مبلغ بسیار اینجا میری اون طرف میریم فقط تاکسی بعد 6 تا یک روز خانه گفتم ای خدا همین یک سال من همین پولم جمع کنم یک تا ماشین میخرم چی با من خیلی گشتیم گفتم میگیرم و خلاص خدا خواهد گفته خدا هم به همین چیزه پیش بموندم فهمیدید نه فقط که من پیش به آرزوم نیتم پیش بموندم و حرکت کردم من مبینی 9 ماهانده من ماشین خریدم 9 ماه یک سالم نه 9 ماهانده ماشین گرفتم یک دوستم آوردن لیکن کم درکش نسیه بود راستی گپ همون نسیهش کم سپرده کم داده مبینی 5-6 ماهانده من چی کردم صاحب ماشین شدم بله نصیب کن رحمت ما اینقدر سخن کرده ایستادیم اکنون با اجازه شما چون میگه شنیدن کی بود مانند دیدن یک بار همین خانه زیبای شما را خانه عالی درجه شما را یک سیر و گشت کنیم مردم نشون دیم اونها باور کنن که درختنم خانه از آن شما درختنم خانه شما زیبا و درختنم این خانه از آن شما اجازت اجازت یک تا کنابچه میپرتی تربوز برکن فتسی کچکتی همینجا برداشتم میگیری کیلوی پایان بفرمادم نی بسیاری همیشه خندیدم میپرسیدم که بچه اونا که من ادیداستم میگفتم ها میگفت من میگفتم که وقتی که دود زنم دو تا تربوز آورده جای آرینده به من دمیسم که چه بنداخته بالا برای کنی تا میگفتم برای که بیننده‌های ما حیران نشوند پایان من قفای بینوی گلبهارخان غفور اینجا تربوز بازار حاضر موسمی تربوز پایان یافته تربوزا نیست
نیستن. мавсим ки фаро расид инҷа пури тарбузу харбузу ва дигар намудии тармеваҳо. ҳам вақти таъмир ба худатонам омада меистоде? البته شب و روز اینجا بودم. шумо ҳаминҷа باور کنید یک استو گرفتگی بودم که 5 ماه جمیدو بیام اگر فقط یک تایم گیپس گردانی بالای زدگی خلاص. بعد اصلی یک باید گوسیار کریمو. بعد اینجی با خورسندی با استویا دیگه استویا آوردم مابینی یک ماهنده استو حلیم جان بهترین بچه یک بهترین انسان همین قدر بود مهربان خاکسار گید بابای مخلصی من بود است شب و روز انا اینجا با قطعی زوجش و قطعی یک دیگه شاگردش کار کرده یک ماهنده برآورد як мо پرده های استانبول пардаҳои توفه истамбул توفه شدگی тӯҳфа хуб ба ҳамон нафаре ки тӯҳфа кардан шояд барномаи моро тамошо карда истодан раҳмати калом мегӯем ана پرده استانبول ана миннатдор مغازه استانبول мағозаи истамбул хай майда абоёи авроосиё абоёи куҷо این مغازه میر ابویف یک حاجی هستن به نهایت بهترین انسان وقتی که ویم رفتم شنیدم که همین خانه نو تام می گفتم من گفتم همون خانه نو ریمون کردیم گفتم انگام انمی ابویو 50% کیتکاش که شما بگفته من می ابویم از وی خودشان من به دادم аз ҳисоби худашон از حساب خودشان بله аслан мо дар барнома ягон мағозаро ягон инсонҳоро реклама намекунем نه این реклама не як чизро гуфтани ҳастам ки барои реклама бояд маблағ супорам маблағ супорим лекин он инсонҳое ки ба хайр ба хайр кардан боядам онҳоро масалан таблиғ кунем барои чи Бале. бояд дар кишвари мо сафи чунин инсонҳо зиёд гардад زیاد شود بله بله منم گفتم ба ҳамин хотир такрора мегӯям мағозаи истамбул мир абоев میر ابویف раҳмати калом ба шумо бизор сафи шумо барои инсонҳои хайрхоҳ зиёд гардад дар кишвари мо бананҳои африка хоб барои чеҳраҳои гулборхон ғафурова ин ба фикрам як 12 солагитона این نه این 13 نه 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 21 سالگیم 21 солагиатон بله 21 سالگیم نزدی وای یک وای بود فوتостудии تیموریان حضرم است نزد دیان بیو همون وقت نیورماگ بود اوستوبا همونجا به در آمده خدا رحمتی و صورتگیر گذاشتن شما همین خیلی خوشوره گفتن دیگه همونجا نه دیروز گذاشتن دیروز راست هم شما қандилҳои куҷо қандилҳои баракат баракат бозори баракат бозори баракат беҳтарин натиҷаи потолоки ҳам масалан ҳамин потолок мегӯем ин ҳамаш масалан интихоби худатон интихоби худам ки додарчам бисёри дизайни анами хоне додарчам кард ба усто шишта ваям шабрӯз хати ман истод ва дизайни асосаш ани ҳамун додарчам ами натиҷаи потолокам хати рафта як ҷое ва кардаги будем натиҷаи потолокам ваёям орифҷон гуфтаги бача бениҳоят дастгирӣ кардаам вай қисам агар нигоҳ кунед озанми залмам натиҷаи озмо кухни калидор бе мегузинем ин тарафам натиҷаи ана ваннаю ҳоҷатхонаям ҳамаш натиҷаи спальни ма озма нишон метиҳам шумо ба чӣ қадар натиҷаи хушрӯи мин дилхости мана кардагӣ ва бо нархҳои арзони дастрас бале ваям ҳам чиз ба қӯш шудам саҳмашон ҳаст албатта агар хато накунам тамоми хона чопли пол фарши гарм ҳамихера беҳтарин инҷо меҳмонхона гузаштем ин тараф ба ҳамон ҳуҷраи ки ҳуҷраи ман бениҳоят дӯсташ медонам фақат хоб фақат хоб марамад агар як шабонарӯз иборат аз 24 соат бошад 20 соати гулборхон ғафурова дар ҳамин ҳуҷра мегузарад барои ҳамин диванои бақувват сохтагӣ мебел соз якта мирзо ҳастанд ҷори сахти ман ва як кас гуфтанд ки ман шумо ба ҳамин хел дивани усилини ки сохта метиҳам шабрӯз хоробидам ягон чи намешавад тагош бетон будагист недонам тагаш ба чӣ кор кардагӣ ки лекин дизайни имина анами мебел аз они ман аст дизайни мебел бо қати пардаҳои истамбул ман як чиро ҳозир дарк кардам ман як чиро дарк кардам гулборуча барои чи шумо иққа хобро дӯст медоред барои чи аз рӯз шудагиш гоҳо бехабар мемонед мана боло нигоҳ кунед фақат шаб будааст фақат шаб оз ман бо ин чироғша якча кушам набинем чӣ мешад инҷа
این اگر شبانه داگرونین اون یک عجایب وای چه میگد oroyi shod a بله اونه تاریکیش ana خیلی داگرونده بهترین نچنای نیه با درونی ستاره هونده خون میریم درونی آخه شما خودتون ستاره رحمت درونی ستاره چه‌ها خونیدین بله هنمی حجره چی مو حجره بهترین نصیب کند انا این دوامی میبیلا اگه شاید بیننده ما گویند که خیلی برک شوید گوید لباس زن لباس زنانه و سرچم سرچه بله بهترین اینجا همراه ابوبکر گوها بله 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 ها اینجا یکی از حجره هایی که برای همه ضروره ها بله البته منه ها نوار گیرید جیگم نمیاره من آره مثلا ما نشون که دادیم من تایاری دیگه نیدیم حجت به تیاری نه مهم اون است که من 100% اوروی شد ریمونت به درجه اعلی است انا کافیلی دورو بوده نه به فکرم کافیل کافیلی دورو در جمعه بازار است کن پای نشانده دورو هم انا منو گفتن نکن با کافیل های دورو مغازه دورو ها مغازه دورو مغازه کافیل فروشی دورو با شما هم رحمتی کلام میگویم حاجی اکو تشکر زیاد میگم فقط و یا همین چند تا کافیلش کنندگی باشم اگر به یگون گپ ایواز کرده داده برخون کارتون بچه‌ات شد گفته ایواز کرده دادن نرخوشه بو چی کردن ارزون کردن بله من همین مغازه دورو بینیاد کافیله زور دارم انا همین چی باشد توفه کردن انا همین چی رو؟ انا همین پریخوش که دیدیم کافیل اینم کافیل است قالین ها از کجا قالین ها قالین های مادر جانم توفه کردن ایس با مغازه مادرم هم رحمت نه مغازه شناسشون است قالین های اسفره قالین های اسفره قالین های اسفره در همون شهر اسفره همون بازار اسفره با قالین تجه هست انا همین قالین های از همونجا مادرم گرفته به من توفه کردن برای تمامی خونه تمامی خونه پره خونه قدم بجا که قالین داده باشید مادرم با مادر جون عزیزم رحمت میگویم که بینید نابست از اونی که مثلا شما به سنی چند رسیدید شما خودتون مستقل ولی غمی شما رو میخورن البته مهربانی شما هستن البته و یا تو حاضر من به ماتریال کرتا خرید میتونم نه این دخترم ماتریال نمیفهمد گفته اینجا آشخانه بله خونی میگویم یخدان یخدان هم رحمت گوییم کی سهمی کی سهمی خودم سهمی خود به خودتون رحمت این سالی کنتر این بود وای خونه با راستیگا کارکنی سالی بیزیپشتگی ناب کننده کار شما میگفتید ما یکون شوربا چند دختر میستادم تایاری دیده حالی هم سری وقت حالی هم سری وقتا نیشدن نه یک چیز رو گوییم که اصلا دو حجره رو اساسا گلبارخان غفارات دوست میداره یکی حجره خواب و دیگری آشخانه منه این دو در چند دیدید چه کرده دادگی من با این پرشده ایستاد دلم تخته نپزمم خوب این چگونه در بگجو برام آدم ممکن اینجا بالکن است بالکن بله اینجا کم ازد با سکلات کرماندگی من اونجا انبار گوییم ها انبار میشنه انبار بهتره یک فکر به سرم اومد چون گفتم یکی از سببکارهای صاحب خانه شدن شما یکی از سببهای رسیدن به آرزوی شما بردین صبور بله درست این در نقشه نبود حاضر به خاطرم اومد اگر شما راضی باشید یک بار به همون نفر زنگ زنیم حاضر زنگ زنیم یک بار دیگر رحمت گوییم منش میمون خانه داره نباشد مایلش رفتیم زیرا که هر انسانایی که به چیزی سبب شدن میباید که هر وقت رحمت گوییم منتداری امون رو صدقاً بیان کنیم چی گفته؟ البته از این چیز اون نفرم بیخبر شاید حیران شوند وزیر من باید نمیدونم اصلا از گیریم میها آمده ثبت میکنیم گفته که بدونم از بس که هم کمتر سیر کاری کردن بعد گفتم وقتی همون افطار کنم به آمده نتونستن چون که کمتر راه هایم سالی بیزی بود کامو با بله زنگ زنم ما باشه کنی
ما امید میکنیم که تلفنشون فعال است و زنگ ما جواب میدن. بردینی صبور یکی از همکسبای ما، من فکر میکنم که شما خوب میشناسید و اونانی که نمیشناسید من اما عکسشون رو در پایان همین نوار پیدا کنندیم تا شما ببینید بشناسید. این وقت باید خوب باشم بیدار باشم. یک بار بیدار کنیم هیچی گپ نی. اینو بسیاری شب کار میکنم. بعد تو دیر کار میکنم. آنی برداشتن. بله نوزان. السلام علیکم. علیکم السلام. نامردم نوزان. السلام علیکم. شما درست میبرید جان، ناز هستید می؟ تشکر. شما من فهمیدم که شما برنامه تماشا کردید. نه شب تماشا کردم بسیار برنامه جالب راستی گفت. نه شما امین معقولم شد سوال جواب بسیار شروع هم طرفا نه. ها ما حاضر برنامه دوامشه در خانه حاضر ثبت کردیم. بله. حاضر من محمود خان گفتن که یک بار که بریدیم به زنگ زنید چی خیلی شد همین قطیشان یک صحبت کنیم گفتم هم به شما به زنگ زدیم ازه نو پرابلم چو کنم در کرای من ای دستی من بیچاره عجیز چی میبیاد این قدر چیزا اومد با میبیاد. این قدر کاروی. السلام علیکم. نمیدونم همین نواری ما رو با گذشت چند وقت چند قدر انسان ها تماشا میکنن ولی به هر صورت پایان نوار عکس شما هست و در نوار آواز شما هست. با شما رحمتی کلان میندار از نام گلبارخان غفور و از نام اعضایان اهل اویله گلبارخان غفور و بعد یک چیز رو میگم که بگذار صفی شما برای انسان های دلسوز غمخوار مهربان در کشور ما زیاد گردد. الهی امین. عذر لیکن من فکر میکنم که چون هیچ کاری انجام ندادم چیکاری اگر کردم وظیفه و رسالتی دوستی و برادرین بود نه تنها برای غنچه اولی بهار بلکه برای کسی که هر انسان هر عملی را انجام میشه. من فکر میکنم رسالت انسانی مهمه وظیفه انسانی مونه که همیشه در همه حالات در کنار هم باشیم دستگیری هم باشیم. سلامت باشید. نه گفتم که بهترین بچه اصلا هیچ کاری هم نکردم و آیندم شاید کارهای خوبه همکارهای خوبه شاید که باز نکنه انشالله. آغازی کارهای آغازی همکاری های ما باشه. سلامت باشید. تمام آن آرزوهایی که در دلتان میپرورید و خودتان میدونید بگذار به همان آرزوهایتان رسید. الهی جهان سپاس برای قدر کردنتون برای تماس گرفتن برای زنگ زدنتون عباد و امان باشن. فتح و قرار پروازی بلند جگی نصیبتون باشه. سلامت باشید. برای کار شما تا دیدار. سلامت باشید. خب حیران کردی من؟ عجیب. اکنون یک چیز دیگر ما البته به شخصی اساسی زنگ زده نمیتونیم. خودتون میدونید. بله نمیتونیم. نیست نامرشون نیست رقمشون نیست. اما شما چند مرتبه بخوردید در خونهشون بودید؟ البته با دودرچم وقتی که همین اکی ارزو کتی رحمت نامه ثبت کردیم در رستوران براک همون یک روز پیشش من دوشنبه رفته بودم و به خونهشون رفته یک پیاله چایشون نوشیده قدشان صحبت کرده خیلی نزدیک صحبت کرده. بسیاری کس میپرسن که اکی رحیم که خوردید میشه گفته صحبت کرده یک پیاله چایشون نوشیده اونجا شیدیم گپ زدیم قدی دودرچم رفته. عکس نگرفتید ما بودم؟ عکس من نمیدونم چی با ما عکس نگرفتم لیکن دودرچم با همراهی و یا عکس گرفتم. من دیدم در شبکه اجتماعی. بله دودر شما با اکی رحیم جان. انا همون شب موقعی یک جای بودیم در هیجان در همین چی بودم که برای چی من و یا ما عکس گرفتگی نی دودرچم عکس گرفتگی عکس به خیالتون هم ناآمدگی؟ نه وقتی که برآمده رفته بودیم نزد دروازه این هر دو راست نگرفتیم و گفتم و یک کس گفتن که خب پگو بابا میخونیم پگو وقتی حساب یکی شاید ما همونجا میرم همونجا حساب میکنیم همونجا عکس میگیریم. گفتم ها مالش گفتم همین خب برآمده رفتیم اونجا برنامه حساب کردیم و یک کس قدم کارشون که بند شدن و ناآمدن خیلی عکس نشد.
қабул. ҳамроҳи вай кас. Лекин ҳамроҳи додарчам гирифтагиёмо монд. саломат бошед. ҳозир ба аки Бардин 2 нафара раҳмат гуфтем. дуруст? анакнун фурсати фаро расидааст ки ба шахси асосӣ ҳам раҳмат гӯем. ҳозир ин тавр мекунем, ман аз кадр берун мебароям. тасаввур кунед ки ман нестам, оператори мо нестанд. шояд ҳамин навори моро вақт пайдо мекунанду тамошо мекунанд. шояд он суханҳое ки дар дилатон ҳаст барои ҳамон нафар ба камера нигоҳ мекунед. камера чашми аки Раҳимҷон. шояд тамошо ки медонад суханҳои қалбатона мегӯяд. шумо тайёр? Тайёр. рафтем. рости ман ҳама вақт фикр мекунам ки баъд аз оне ки амин соҳиби хона мешаваму соҳиби хушбахтарӣ чӣ хеле ки мегӯяд ҳозир одам инсон ҳастем. акаҷон, аки Раҳим, илоҳим худованд давлатона зиёда кунад. илоҳим ҳамеша сиҳату саломат бошед. илоҳим ҳамеша дар оилаи худ, дар наздикони худ сиҳату саломату обод гардед. илоҳим мегӯем ки анми хел инсонҳои чӣ хеле ки аки Раҳим бобоҷонов ҳастанд худо зиёд кунад ва анамин ёрдаме ки ин кас мекунад, хайре ки ин кас мекунанд, илоҳим бисёртар анами соҳибкорони мо инсонҳое ки метавонанд ёрдам дода ёрдам диҳанд ва ман бовар дорам ки анами худованди карим аҷрашро ба шумо мерасонад ва илоҳим мегӯем ки ҳамеша аки Раҳим анами хонаи ман барои шумо кушода аст. кадом вақте ки наомадед, кадом вақте ки ба ман занг мезанед ё ки меомаданӣ шавед, албатта ман шуморо интизор ҳастам бо аҳли оилаи худ меҳмони хонаводаи ман шавед. аки Раҳим сиҳату саломат бошед. донед ки анамин якта хоҳарчаи шумо дар Хуҷанд ҳаст ва ҳамеша дуогӯи шумо ҳаст. мушкил аст сухан кардан. бале. медонед барои чӣ мушкил? барои ки вай суханҳо аз дил баромада истодааст. ин ягон сценария набуд. масалан ягон нақша накардем мо, дуруст? бале. ҳар чизе ки имрӯз сабт карда истода ин ҳама тасодуфӣ. фақат як чиро мо муайян кардем ки аз хонаи шумо як навор мекунем. бале. дӯстони азиз, гарм шудам. гарм шудед? ягон чиз хуш кардагӣ не ки ман гарм шудам. дӯстони азиз, як бори дигар мегӯям. навори имрӯзаи мо ягон сценария надорад, ягон нақшаи пешакӣ надорад. одатан дар барнома мо ягон нақша мекунем, ягон нақшаи пешакӣ мекашем, аммо савол. бале, аммо имрӯз ягон нақша нест, ягон нақшаи пешакӣ нест. ҳар чизе ки мо пешниҳод карда истодем ин чиз тасодуфӣ аст. агар ягон камбудӣ дошта бошад узрхоҳӣ мекунем. ҳадафи асосии пешниҳод кардани навори имрӯзаи мо фақат як чиз аст ки шумо донед, бовар кунед ки дар кишвари мо ҳастанд нафароне ки воқеан ҳам дилсӯз, ғамхор, меҳрубон, мушфиқ ва дасткушод. бизор дар кишвари мо сафи чунин инсонҳо зиёд гарданд ва мо хоҳони он ҳам ҳастем ки ягон тоҷик муҳтоҷи чизе нагардад. бале. агар ҳар як инсонҳое ки доро ҳастанд, сарватманд ҳастанд, дасти ниёзмандҳоро бигиранд, ҳоҷат ба пайдо гардидани шахсони муҳтоҷ нест. бале. бале. бинандагони азизу арҷманд, барои тамошо намуданатон раҳмат. агар ягон камбудӣ бошад узрхоҳӣ мекунем. ба шумо ҳам раҳмат ки моро қабул кардед. ва як чизи дигар дия, мардум кунҷкоб аз ман мабодо хафа нашавед. барои оне ки хотирашон ҷамъ шавад, ҳамин таппиши дилашон поён ёбад, яъне ки ором шаванд, ҳуҷҷаташ ҳаст меами хонае? ҳа, бале, ҷутташ аст. я бо ҳуҷҷаташ бинем. ба як чиз гуфтане ки то ҳуҷҷаташон додана ба ҳамае ки аними одамоне ки орзу мекунанд, хоб ҳеҷ вақт аз орзушон нагарданд. ҳамин фақат орзушона дар пеши худ монанд ки ман ин мекунам, ман мерасам ба орзум, иншоалло мешавад гуфта ҳамин орзушона пеш кунанд, албатта ба орзуҳошон мерасанд. ҳозир ман ҳуҷҷата мебарам. мо интизори ҳуҷҷат мешем.
ба он хотире ки шумо бовар кунед, ба он хотире ки нагӯед ки ин ҳамаш сохта аст. дӯстон, ин ягон ҷои сохта нест. гарчанде ки то кунун масалан баъзан нафарон ба Гулборхон Ғафуров мегуфтанд ки ай дуруғ хайп як шоу кардаесо. Не, шоу не, ин ҳама ҳақиқат аст. мо ҳозир ҳуҷҷатро мебинем ва шуморо як бори дигар бовар мекунонем ки ин ҳама ҳақиқат аст. дӯстони азу арҷманд, коре ки карда истодем ҳамаш барои шумо аст, чун шумо моро аз ҳар гӯшаву канор тамошо мекунед. поёни ҳар навора мо дархостои худатонро менависед, аз мо талаб мекунед, хоҳиш мекунед. мо барои шумо омода ҳастем ки барномаҳои аҷоиб созем. ҳуҷҷати тасдиқкунандаи хонаи Гулборхон Ғафурова. Квитансияшкати. расид. чек мегӯем. мана инҷо имзоҳо ҳам дорад. имзо, мана имзо ҳаст. шумо нагӯед ки ин сохта. шумо албатта ин хонаро намефурӯшиду. яке агар хоҳиш пайдо шавад, шумо имконият доред, ҳақуқу доред барои фурӯшӣ. ҳа ҳозир домики нав барои домики нав аст. хоб ҳозир ба шартнома кардагӣ не ки ҳозир дар чӣ истодааст, дар оне ки техпаспорт карда истодаем барои ҳамин хона. барои чӣ фурӯшам? не, намефурӯшӣ. худохоҳ ин меиста шумо навоша мехариду. мо яке агар масалан ина фурӯхта участка мегирид ми мумкин писарчам калон шавад, Абубакр калон шавад, дасти агар худашанда. худо хоҳад. инро албатта вақт нишон медиҳад. албатта. хуб, насиб кунад. саломат бошед. раҳмат. мо таманно мекунем ки сафи чунин хонаҳои шумо зиёд гардад. дар даврони пирӣ амдаки агар бекор монед, хонаҳои иҷораро дода. ин хони шаварам ба ҳозир ма пропискам. то техпаспорта карданам. баъд инҷа ба мегузарам. шаварам гуфте омадам ин хона? як бор омада будан. чанд вақт истодан? як моҳ. ҳамагӣ бо мебиём? гуфтем ку? бо мебиём? не дига намебиём. хуб. хуб, дӯстони азизу арҷуманд, як бори дигар мегӯем, ягон камбудӣ бошад ё ягон суханои мо, ягон шӯхиҳои мо агар писанди шумо нашуда бошад, узрхоҳӣ мекунем. барои қабулатон раҳмати калом. ошба марамат кунтон. марамат. якта ошми шорбочими тусперачими тайёр мекунем. агар Гулбаҳор Ғафурова бо ҳаҷвнигориаш ҳафтаи як маротиба ё шояд моҳи як маротиба мардумро хандонад, аммо шумо Абдураҳим Бобоҷонов коре кардед ки ӯ ҳеҷ гоҳ аз хандидану шодӣ кардану болидан намеистад. ва донед ки ин хонавода ҳаргоҳе ки даст бар дуо мебардоранд, ҳатман номи шуморо вирди забон меоранду фақат солимиву сарбаландиятонро талаб мекунанд. зиҳӣ марди баномуси миллати шарафманди тоҷик.